kuri Kigali Life tugarutse muri ya gahunda yo kubagezaho imari zigezweho hano kuri Kigali Life ngo mwihahire mudahenzwe. Ikaze rero mudacikwa n'urutonde rwacu rw'uyu munsi. Uyu munsi twabazaniye imari 12 nshyashya zigurishwa hano kuri Kigali Life ku itariki 22 Kanama 2023. Imari ya mbere tubafitiye ni imodoka nziza cyane ya Kia K5 Hybrid 2013 automatique ifite imyanya 5, ikaba ifite kala ya white, iherereye Kicukiro, ikaba yaragenze ibirometero 48,679. Ushobora kuyikonectingaho telefone, ifite control na insurance, ibizarangira Mutarama 2024. AC yayo ikora neza, ikindi kandi iri muri condition nziza, ikaba igurishwa miliyoni 12. Imari ya kabiri ni Mercedes Benz 2011 automatique ifite imyanya 5, ikaba ari silver guturuka Dubai, yageze mu Rwanda 2013, ikaba iherereye Gacuriro mu karere ka Gasabo, ikaba ikoresha peteroli, ikaba igurishwa miliyoni 36. Imari ya kane ni akabati gakozwe muri ribuyu gaherereye Kimihurura mu karere ka Gasabo, kaba kagura ibihumbi 320. Imari ya gatanu tubafitiye ni Toyota Carina E manuel yakozwe 1993, ikaba ifite AC ikora neza, ikaba igurishwa miliyoni 4,500. Imari ya gatandatu rero ni inzu ikodeshwa irimo ibikoresho, iherereye Gasabo Kimihurura, ifite ibyumba 3 byo kuraramo, kandi buri cyumba kikaba gifite douche na toilette byayo, ikaba ifite modern kitchen n'amazi ashyushye mu nzu, ikindi yegereye umuhanda, irakodeshwa miliyoni 1,200. Imari ya karindwi ni Toyota Yaris Verso ya 2004 manuel iherereye mu karere ka Nyarugenge, ikaba igurishwa miliyoni 7,500. Tugeze ku mari ya karindwi ariyo dining table ikozwe muri ribuyu n'intebe zayo 6, iherereye Kimihurura, ikaba igura ibihumbi 300 by'amanyarwanda. Imari ya munani dufite ni Toyota Corolla Gikumi yakozwe 1996, ifite insurance na control bizarangira 2024, ikaba iherereye Nyarugenge, ikindi iri muri condition nziza. Tugeze ku mari ya 9 ariyo ikibanza gifite hegitari 1,300 giherereye mu karere ka Rwamagana mu kabuga ka Musha. Kugerayo uvuye Kigali n'imodoka ni ibirometero 37, kikaba kiboneka kuri miliyoni 15. Imari ya 10 ni intebe zifite imyanya 6 ziherereye i Remera mu karere ka Gasabo, zikaba zigurishwa ibihumbi 160. Imari ya 11 ni Canon D 610 ifite lens ya wide ya 50/24/105, ikaba iherereye mu karere ka Nyarugenge, ikaba igurishwa miliyoni 2,200. Imari tugezeho rero ni ya 12 ari nayo mari ya nyuma y'uyu munsi, ni Canon D5 Mark III ya lens 50/24/105, ikaba iherereye mu karere ka Nyarugenge kuri miliyoni 2,500. Tubashimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye, tubasaba kuzakurikirana imari zacu z'ubutaha.